Gawe komboran nggo sapi versi Mister Ceking. Halo lur, biasa nek saben esok selain ngadusi atau ngguyang sapi kie nyong gawe komboran nggo kesayangane nyong. Pertama-tama kie nyong motong-motongin disit. Biasanya anak alate sih nyong be anak cuma urung diasah dedine kodol. Jadi manual bae ya lur nganggo benduk. Kie dirajang cilik-cilik lah kayak kue. Terus aja kelan juga odote melu dirajang nggo campuran. Terus siram banyu pesusen karo dedek atau bekatul ya sekira-kira bae lur kayak gie nek nyong tak plastik kayak gue tok plastik men kepenak terus dicampur gue ada di siji kayak gue dikoleh-koleh terus diwa kena ring sapi wala nyem nyem ramel mbok sapi ini alhamdulillah cara-cara nih nek naring sapi kia kayak makanan mewah mbok ya gurih. Nah aku ora tau soge konsentrat lur soalnya larang jadi biasa bae apa anane sing penting sapine mangan bareng.